Arah Tabay wala tang nyampe Tabay ko lang. Wala. Ang rel si pang-rel masuk kanan. Isina. Masay ulong kira na pagputoris ng ikam manggelo sa mga. Berarti arah tu bolo tanah Jawa mereka tu kanan laut tu arah kisaran nalur sih kan? Iya. Oh, nalur si. Oh, berarti dah udah mutu bagus. Nang palang sa Ah, udah situ burus itu harus baru berarti. Nih. Kamu udah singa nih, ham itu ngeberes doyuk beres. Sampai bahwa rodan dan benda kalau aku teh. Anjir matong besok petang Jawa. Oh, nah lurus itu be. Pokoknya tanah Jawa kan lurus kan? Oh, itu jangan dapat tuh kami dulu gitu jadi. Oh. Ada un. Patut datang bulto ingoti. Ah. Bulto kan menurut ni. Halo. Halo. Bah. Ngedi kamu. Oh, lo lepe mami dah. Oke dah. Oh, lo. Baruang ni saya perbalata. Margasiahan. Toksoni dokon. Toksoni dokon. Opung ni sih, opung ngahan ni dokter tu nyon anak ni bon. Ibahas ng tulang. Ang matutong ko. Ibu ma, buti ni. Ute. Halo. Oh. Kira ute ma telepon na. Halo. Oh. Emot perdagangan din na. Ini si Hanom ma. Nomor perdagangan din na Roxon. Ina. Halo, terus? Telepon na ute. Magkatay ma ute. Halo. Oh. Kami kan ng mga tusi. Pulang siya Hanod do. Oh. Yung mga bati din na. Oh. Dahil na mo tusi. Ina. Kung nahir na yung totoy kami, isuro kami lao. Kuba na perdagangan ni. Kuba. Isa, may si. Nyod na dongan namin. Bursi lalaki. Nasa darano. Halo. Ay siya na raw na bursi laleon. Udah na. Upungay na. Upung siya ni isi. Nasiyan gijang siya lalaki. Isi ko arne dokon. Ako to kan? Ini ope, sope patapero to. Jadi asa ujo apung silahi ana sakit jang ijabon. Ikon ni mau na tong beremoni sikat tulang. Ninna. Kamu tong awisan. Waktu dia buku. Halo. Jadi ikon di semua Kode dia buku, ay nakakawad doaw. Alam ni kote na daw yun. So, di makana hiyayal lang ang kote sa tong anak ko si Nana. Di ido na narotuson, ninna. Budaw tulang tetap sa mutang. Dungi patap pe mana? Ama nung itu ori ijabu. Tama nang ituhot. Olo. Lagi. Karena Tisona, cawanna, ade-adena, ayam marah situ dari situ boleh. Hajuk na sama Ngolo. Amak sendiri dah tulang. Debos kami anak sendiri dah. Olo. Dia cuma lu anak kon. Tulang. Amang botan sama dia si nami. Sudah usah. Jarah mutu pak jarah. Lawamu salau. Jadi yung ipatak pe sa non ipatak ke aka parubati si Maupi do rokod joy. Boleh mana makatay langsung naro tu deng ni nyon anak ni bon. So pak tiki-tokin. Isi naro idok kon udah na. Ima opung na perdagangan ni. Makatay. Olo. Ay bigudis. Jadi isuru mami lau tu. Nah ano punya bata nomor 2 sa perdagangan. Isuru mami lau. Kay. Di. Pasa halak ko tulang jabu do beremon. Horas ina. Horas ni kutang nyangka au. Horas ni ku. Lamu jarah. Udia. Coba. Bisa bisa. Aku tuh di situ ina. Boleh bulak kamu hani. Lebih kamu panuturi ina. Udah masongonon.
Ay niduduwad do panuturi. Amudo na sopas, ngalo jauh ni. Pula mau dah, inamulak. Ay boleh nomor 2 idok ko dia barak boleh ka kapal binoto nomor 2 dulu busuk buhit. Nomor 2 dulu si manuk-manuk, imesan narasaun. Nomor 2 dulu ulu darat. Nomor 2 dulu tolong. Imei beli game. Sekarang lau perdagangan nomor 2. Anak tuh sudah. Toto itu aku lang. Iya toto ya kasih mau biru kamu sudah. Jadi nagpasadaan na to lang. Ganun beremon. Bubut ako sa duwi. Kumabigas semayang. Jadi ala ni hasik na rong ilalawon. Ang mapabuahon. Isa na ang bukarugat na iya. Natinggilan. Abigyan ni hasik na. Jojo iman ng mati dahil ni. Ang boy maposa. Arubat mo. Ibuan lang nganan na eh. Sopa ma. Ido lang nganan na. Indok ko parubatiman na hugana. Siyan. Hau na bulog do ko kona. Ulit lewati hodoro tiap hari. Jindo na masuk na tuhoy. Memang nengadong go mau ada duduk sama kau opungmu. Tapi kalau yang masuk sekarang jinnya itu mau nanti susah kau begitu. Ini perubati. Memang adong dosa sari, babu lepas memang mersai di mana. Dung di patap pemalum. Aku sari besongoni. Ala songoni mana ngai patape malah lemar sahib. Magok kana magom. Akahebeng pe habis. Sudah mas sudah toto yang. Sudah iba. Sudah mamarsak mata herak terhata betulang. Jigo jabu holan namuruk do. Beren majogo do sianau dah. Olo. Holan namuruk. Sudah dalam hau portigo sudah. Inna. Wa mabenok ku gunung temengelu. Mate na mau. Inna. Dokter pasobwa kan. Aina na sonon mengajari patapeon asa foto muna sogi koron lugis ni. Na pabohoni etong no na patapeon no toto wadi mangkane mana ni mang toto. Dia mau bodo tulang. Mana patapeon no toto wado. Daripada ono toto nape mang toto imang musi. Ini. Udah konakin. Roh jauh namar sahid na duluan. Tak saya adong neng ropung na. Adong neng ron. Tanga dongi. Ay buru sudah kayak ipasumas-suman nakabegui son dia asawa pamerang-pamerangan neng ro inna. Tanga dongi. Ala dung songonom ma berani mana bertanggung jawab orangnya patape. Bolongnya patape. Kau berani di mana bertanggung jawab? Tang boy putus. Mulai sen awal mulai sen semudang udah kodo dah hatu si tentang songot-songot ni takut tu sini ku down ase hatok malu manak mon ikut di patape inna ini songot dia matehen jadi sarwa tu tanah karon kurang 2 alasan nah jadi yang kurang makatai do akasalin da burut ta opung ta na satuba masuk mana asadaron inna nabing do memereng olo masuk asadaron tu pitu halak Pitu hala kontak saruba sudi hadirin nyon. Anong dotong late di daging sa salakon. Jadi marsi sunat don. Aul na burang toh mana buruin. Audo pungi na si amu si audo pungi na si be ujung na siru na to. Siru na to halaki na roy. Berarti kapar jauh-jauh dia si sa to hamuna. Roa utana koron saya dulu ngusik pangi yang 2 saya ada dona burui tak ya bui 2 masuk tuh tang bui tu 2 tu hal masuk tu salah do imane julu munon jadi dok beremon betulang kan mudi do pohon tu kabanjahe bintang Maria helakon halak karo Marganulingga. Nari ragui ma. So masuk sana tanggal 20. Idok kunod do ala nang iberik kamukan iwe ay. Olo. Na siyani mahita o ma. Tuja guni ikon yo pungon unyong mahala na yon. Unang buhalin hodo. Inna. Buhari ba yun ang dabala siyani. Bola buhitan na size yan ang narilaon. Niku. Jadi inat ko laro hita daw ma. Ikon laro hita ang di man sa hiton.
Inabere mo malaga. Malum doon, kalau nakin naitibo kapar jauh-jauh dua muna, baru bet. Agak hapur pitang karung. Ay so non nakilayon naking ro. Opung sujo jo sa pumiko do. So boy ropung nai. Jo manang begu pe naro ile do begu nikku do. Saragi. Iyo. Punya aku tulang na lubere mo. Iboto tulang ko si buaya si barani kan. Oh lubere. Nampas di. Ay nayahi pe burus buaya do nai tajung balay na uwedan nami. Burus buaya di. Bayi mangaliling itong mersai. Tangi dok kena opung na da. Memang namasuk do rodok ke begu tu dengnya lagi. Ikan ayo toto jol madu tulang. Aurok kotu si. Saruba. Dia masih madu menawa. Saruba mapehita abi tongoni lo. Saruba pita na tu na. Iyo arwa wabur manuruk karwa. Isi mang toto yo marka mang toto yo. Olo. Ay dokon. Olo. Terus? Habis mesuli, habis mana dong? Habis uang, habis hepeng, habis pertikian. Rosahit. Alam burung daw ko madungan niya adok gelek umabibot. Lahat su doktor lahat dia. Lamar buta tepungmu. Baik, perari masih disurun. Jadi alanido hu share sonon di medsos. Asa terberita di berita nang gudang jol mana tertibu. Jadi gudang dosol mon, ayo pungkai yang iwo to medsos ini. Tangi masalah na. Sonari berita on ikos rahat sudi jol ma. Unang anong penipuan. Oh iya Bapak, aduh nggak berubah mau. Nasing boy dito ina masahit masih dia masih ayah sahit saya mau masuk itu di anggo moto baru dia kalau jahe marga sirai na lumaga po we ale le paturu Olo hoda jadi pas usong kam di bajo nomor handphone ini ditulis mana lah semua itu dia perdaguna. Pinatuan niyo para manotok ko. Ala nang nagudang sonari soni. Di Roma maruga tumana. Jadi sa betul nang ibo to imang ubadi. Ane nang roro na buru masang-asang soni ma. Neng asang-asang patapehon bola-bola 10 patapon ni mana sa taon. Hali 5 juta saya nggak 50 juta. Lawan batang. Ang mabulang berita. Nang bargontang ko naburu naon na bay majo mga landek kejo ihan do asupit do manukin na nakwal lang ilek kena do Jadi bolo ase botomu do bolo akasalani na burju no pungtero na burut tay dua do harorona da sada mon bui ke biparubat sada nai madongani akaulota sehat mehita akan ahne udah tubuh mah sesuatu ini udah ahne kita jual naik merbina kayak kita laku ini boleh rok saldo putih tanggawe tupur mana gawe mah bagus sih bae nah dong beda paham mana lah be suami si kue udah matu blok lawan Imoto bapak musi Chelsea doa madam betul tahu beda ni dan mana terjokor dok kebet kunemu asonang merbayar naram jangan lali rajaku kau bawa raja mang kau bawa tuamuna Roma burkon ada Herbalife mak segini na itu workok songoni ada Herbalife ini mak ini atau jiwa benok kuba order benda 2 tahun order bea barani ma benok tu medsos artinya ngalilik kita sebetulnya mengbedi ya cuma kan karena saya bereng-bereng do gudang mengeluh karena natibu kan itu kan makanan ni di paberita om matok kajolmon sonong tertibu sonong meni nggak habis sebengmu
bisa riarim. Romo si sahid. Imat tulang kan, ipatapin yung mak, niya makulak-kulang sa tao, 2 tahun doon. Ipatapin bud siya lang yun. Jadi, pinaite. Tong, dosong ni. Basa, song ni itong nasahit. Pulong ipatapin na, madun do, inaruhak ko. Tong, do sa mengilik. Liling ni se. Olo do lang sa diri mana manuk kun namar binoto na malo. Aku boto. Alan hiya sina. Ta museng. Dupang manyon. Ikon ni siya Kasi hangat ya. Lao museng tusikan. Yok ko masongo nakin. Nagtiyo perdagangan. Ina. Ikon ni. Jadi olo do sa tabi ma isahan e bulu tumibigay penang hatak ko. Bulu na sa halan na dinggan lo man sa halan yok kung siyang gijang tang paloson na sa mga marsay. Iyo dah. Isusay. Ring man nga mardikin ni. Marsikor isiksa. Udok ko nabigay di sal. Gabe idok ko may mana parubat. Habe mabola anggir petang iboto. Iya. Mabola anggir sa rumah dua petang iboto. Mabola anggir hasakip petang iboto. Ay dito na ay marmasam-masam mabulanggir. Mabad de basaur pa lang iboto. Mabad de bapangilikap pa lang iboto. Kalau opong nggak bikin sakit. Iya. Jadi boloro kasaluput. Tuturan na duhita. Iru hakku be. Tuturan na duhita. Dalani tusan. Pabono do laujo martapian. Isa do dadelak ko na pungido. Bisa, ibabang Ima ni. Sampai 70 Jawa lah, tu suka bumi. Kalau laro tu sini, metoro cepat ku sini boru ida. Saya nggak mampu, saya nggak tahu. Bilang sama orang Borsela itu, enggak. Nanti sesudah disampaikan sembuh katanya. Enggak. Ada orang bilang kayak gini, kalau dia kambuh anakmu, terus salam dulu, bilang kayak gini kata orang. Horas. Mulu opung hamuna roi, ikon ni unang majolo rohamuna. Anak-anak kon lajang gope. Waktu sebelum dia nak nikah, diajarin orang aku kan bilang lagi bikin. Horas. Jangan duduk. Datang. Anakku ini masih lajang. Pape. Itu sama aku. Bisanya itu nanti kalian bisa bersatu hati. Katanya, terkadang memang dia baik yang ngomong sama aku. Terkadang keluar masuk lagi dia, ini sakit lah. Keluar masuk nggak bisa ngomong. Tapi kayak gini. Gitu aja. Jadi bolo neng gabe parubat, ikonong depan turina. Makana tong ji neng gabe parubat di mana song panuturina. Ji siapa berdeban na. Isi mapenan na. Wapar roni mana? Wapar muda na. Bolo nang terboto perrona do permuda na begu di. Bolo na marsahala terboto na ro terboto la mulak. So ni detong dah. Jadi kumernapura do solusi. Napura do debbe panukuna da napura do debbe persakdaria. Makana bolo dihita di saluputta na di berapa sugit satu tanah karon debbe panukuna do sude marhite debbe panukuna do manukun nak kasahit do maju sahar itu dah jadi nenggay perlu di mana sumber debbe musim mana neng coklat do lahon ni mana subuh esa yung ya kurang ngono to kamu susono ma kulo memang natohodo sahala ni ukum naroy neng parubat tak songono ni sahiti siksa. Dinggan. Iba ko pernipian na. Unak songon tong. Jadi mana asaboy na sero magugay. Memang anong duma magugay do nakunala nagsaldo putay bigo na roy. Makana sarwa. Eko palaon. Jindo na to boy. Eko ni palaw di. Gimana kina saya baju peridian na. Oh lo. Kaluarinya. Palagi so kamu nang isan ni. Olah seri do botong jeruk purut do botong. Roang hutano karo segurang. Ang do hampir 20 bitu. Jadi sejeru. Baima. Jeru macam-macam korni jeru. Baima. Sini kau dulu sini. Situ aja dulu. Baima.
Jadi asa aja mana asa amu saya daging nih mereka marniang nih. Arung do imat tong Italianon obat herbal di mana inum sebagas. Sambil keluar Sambil keluar jetong. Ano paridian nih, alek kok kamu do paridion do. Bok kamu tuh jabu nasa diri. Alana bolo paruma ini non maraha nyona niwon. Dengan dengar tureh non. Abe ko pitu hari mandi ya siya macam jeru. Iya dong. Ay say awongin na bora ison na. Arong bora. Sira 100 kilo. Babora mabigo ni daging ni. Apa na biglat ko po. Ayo nalayan laki so pasa. Pasa rojo niku manang na ise ro mau pung niku samarna ro. Bego pe to na ro niku solo sombarani ro. Ada boleh jaburin na. Ayo sukun. Ijaburin na buiro, apa sedang buiro. Terserah pe nai rio sini to. Edong naburi tu manen na. Masuk tu daging murang, tu daging ni parubati lo masuk. Ya, go tu daging ni parubati lo masuk tua. Kung na tu daging mo datong masuk tong, tang tu daging ni parubati. Ang tu daging ni parubati kan biasa. Ay na tuwiringon ni. Apa pasti kau usah pikiranmu? Yan lang sarap ko. Pikir aku sih yang belum mak. Semua makan. Aborak mak, erana 50 tuh. Karena jam. Jadi saya mudah-mudahan mah sehat to dan ada. Jadi nak orang nakin ni baru nama mengakui ai pe no to don juli. Nah, no to don juli. Saru baru songon na ujuida. Udah ko pajo haro masa mabuat sada jabatan masogok. Nah, kan idung gaung dung berjabatan di mana majalo zol mana iko majalo wang sogok mamse. Ah, oni nang ono to matong perubati na julut tong. Nalo patapion na segala macam buat mangubati. Jadi bayi di mana makorban muse asa mula hepeng nong. Jadi na tumagod do danong patapion malam sahikmu kare jo ringgan ini na perlu. Baraji ko marminggu, lama marminggu tu gereja, bubui martangiang. Ini na perlu. Kalau kariste do marminggu ho, boleh Islam do law tu masjid. Itu tong dah. Iyo. Unak sonok ko na tuan. Apalagi boleh dok kon arok sa leput tadi daging ta. Tung na sujari do go to ona tuan. Babi, daging Ular. Iyo. Babi anjing ular. Iya. Makana kan takya buyo to jol mau nang dia. Iya bitang buyo to. Amang alang juga diang may dok na subuh. Nah, Abi din tabu. bu artinya bolo. Alang kan takarong nakikan ulay kan takarong salay, alang pa ng masalah. Ondi kan proses pengobatan waingon, dang buy lang mulai jagal baby biang bulok o proses pengobatan. O siya sakit don. Alana on pertangat tarutongon, patangan ni akas alur punami. Nah. Sabar jodoh, tutup. Sabar jodoh. Ayo kamu nak itulah. Patangan na jagal baby biang uluk dang boy. Tulmas sami. Dah, selama proses lagi tangani kami hamuna unang jo dipangani. Dah, asal sehat. Orang jo. Tungan duduk sehat boy dang na selama larang nami. Ulang hidup, dah. Hidup sehat. Ambil minyak dulu. Ya, beginilah proses-proses banyak penipuan zaman sekarang. Jadi jangan beranggapan negatif. Kenapa ini saya siarkan langsung? Biar tidak banyak korban penipuan karena mengaku ada salah, memburu opung kita. Ambil sisi positifnya secara langsung ini. Jangan menjat salah. Ini demi kebaikan kita bersama, demi kebaikan seluruh suku Batak, demi kebaikan kita bersama, agar tidak ada terindikasi opung kayak itu dibilang penipu. Sebenarnya oknum-oknum yang mengaku orang pintar, hasandaran, itu palsu, yang mengatakan dia itu opung ini begitu, nggak ada itu ya. Ingat, ambil sisi positifnya. Salam sehat dari saya, Rismon Raja Mangatur Sirait.
Waras menjujua ini jujua, rahayu walau jati namaste. Om Swastiastu, salam kebajikan, namo buddhaya.